Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les macroutes. J'espère que cette recette vous plaira. J'ai déjà fait avec vous les macroutes aux amandes, mais c'est pas la même recette. Aujourd'hui, je vais les préparer avec les dattes. أزول فلاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة منون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديرنان ذي جديدن. لكن الدنيا غاساقد نخدم المقروط العيد إن شاء الله. فوالا سي بور العيد. أكيد الدنيا خدمة ديجا يدون المقروط سلي زاموند لا ساقاتي تخدمة 6 مار سلامة لا غوسات راوني دي عجبين قيمو ثيدي أدنوالي لا غوسات أكي لكن توالى من المقروط أكي يتفقد يتفتوثوس يتفقد داخل مرمل معسل. Voilà, là j'ai pris 3 mesures de semoule. Moi j'ai utilisé la grosse semoule. Moi j'ai utilisé cette marque, le Renard. Voilà, grosse semoule, je précise. لكن الدنيا إلا قتخدمم في أولاني يتوخمني المقروطة زورانني. Voilà, là j'ai pris 3 mesures et je rajoute la moitié de farine. Voilà, surtout cette recette pour les débutantes. لقيت فار 3 الكيلات بورن كنستواليمث ورني غزوران رني غاس نفس الكيلة الفارينة لكن يدنيغ المقروطة كي سورتو ثيكي تحفظن ثورا ان كونساي راه كنتي دفكا ثيكي حفظن ثورا مارد سيمت لا غوسيت دابا اذا مزوارو خدمت جوست شي طوح خدمت ثلاث طاس كامل المقروط باغ اكزومبل خممت لي ميزور سي الكاس ني بوامين فوالا باش تسيمت لا غوسيت دونك نص خساره مثارا. Voilà, j'ai dit pour les débutantes, ça sert à rien de faire une grande quantité. Vous pouvez faire juste des petites mesures. Alors, comme vous voyez, j'ai mis 3 mesures de semoule, plus la moitié de farine, du sel, et là j'ai mélangé le tout. داير غاس أولا 3 الكيلات راني غاس نفس الكيلة الفارينة أكد الملح. Et là je rajoute un blanc d'œuf. داير راني غاس إمليني تملات وكنو كنتي تسلارا المقروط كنتي المقلي. Et là j'ai fondu semaine. Là j'ai pris la même mesure mais moins d'un doigt. Et le reste je rajoute l'huile, pardon. داك ندير toujours la même mesure خدمة د سفسير د semaine وتشور غير كل كيلانير جا دا بيبري moins d'un doigt. Et ensuite راني غاس عمرا الكيلانير راني غاس الزيت رميت تشور الكيلانير الزيت. Voilà, et je mélange le tout. Là, j'ai pris toujours la même mesure. J'ai mis un peu d'eau, plus eau de fleurs d'oranger. Voilà, à peu près la moitié, comme vous voyez sur l'image. Et je verse sur la semoule. Voilà. Je mélange juste avec les bouts de doigts. Entre amen ou man zhar yatsmirem tfla pourneni. Voilà, juste avec les doigts, pas comme ça, non, juste avec les doigts. داك كندير اتفتلم تمسكسو سيدو ذن كان وكنو تاع الجناره ولكن يسواليمث الى فيديو ياكي. Voilà, juste avec les doigts. Et ensuite on le laisse de côté à peu près 10 à 15 minutes. Comme ça, il va absorber l'eau. Comme ça, la semoule va gonfler. لقيت ندير مسمار مثل نفس الكيلاني بوامين وكذا من زهر اترمث دو كوتا تجمث 10 غير 15 دقيقة يعني تجمث معليش ما 15 دقيقة نفس ساعة يعني كنت عجبين. يوكن هذه سوا كمانينا يوكني أورنني هذه يشوف هذه gonfler
وورنني وكنا ديفاغ داخل المقروط نكونت معسل مرمل. Voilà, là je vais préparer la farce. Là j'ai pris les dattes. Je rajoute une cuillère de semaine. داك كندني غتسوج دار لا farce النار داك سيغاتي تخدمار سمحمتي سليدات. Voilà. داك سير نوثا ونجاو ثام قران تنسمن جلان ما يقرت مر كنت صفور مستيد شي طوح نا ساعدي مستيد au micro-ondes juste quelques secondes. Et là je rajoute eau de fleur d'oranger et je mélange le tout. Si les dattes elles sont dures, vous pouvez les passer au micro-ondes quelques secondes ou sinon à la vapeur. Voilà, vous rajoutez une cuillère à soupe de semaine plus eau de fleur d'oranger et les graines de sésame. Et là je rajoute un peu de cannelle. دقيقة نمتشيتي طحن القرفة وتحلمي المثالة لقول القرفة وسرنو مثالة في حل. Voilà, juste une petite pincée. La cannelle c'est pas obligatoire. Si vous aimez pas, vous rajoutez pas. Et là je vais préparer les boudins. Voilà les dattes. Voilà, si ça colle, vous prenez un peu d'huile. Vous mettez un petit peu sur le plan de travail et sur les mains. Voilà, si ça colle un petit peu. Je vais préparer tous les boudins et je reviens. En attendant la pâte تسوى أمانني أدهقي مثل لا farce كيني نتمر لكن ندير ما تنتظر ذيك فاسنا نكون تدمم دقيقة الزيت دهنمتي فاسنا نكون تسيس تخمم سفلى البلون طرافاي نغي طابلة نكون يوكنو تنتظرها أثي دهقي مثل لافونس يا ترم تاكا هذا خلو ضفسي لو كنا نربح الوقت. Voilà la farce, elle est prête. On la met de côté. La farce de côté. Et là, on va ouvrir la pâte. Voilà, comme ça. C'est comme du couscous. La pâte nina, qui est ثقور, soit كمان النير. هذه فا مسكسو, qui est مسكسو. أورنا نيغي ميكسوا أمانة يغونفلي يفزي. Voilà, on va travailler la semoule. Regardez la semoule, elle est gonflée. Et quand soit limite أورني يميسوا أمان أثاني يفزي يشوف وكنا فتي ديفار المقروط نكون أشكي. Vous voyez on dirait c'est de couscous. أثاني مثل سكسو هكا خدمة. Et ensuite تسلخها سمت شيطوح في غامزور غتزوزو مثل شيطوح تسلخ سمت تخمم مثل المقروط نكون سلاعقل نكون. Là, je prends l'eau et je rajoute eau de fleur d'oranger. Comme vous voyez, de me ramène, ça nous ramène zhar. Voilà, je vais prendre juste un tout petit peu. Voilà, juste un tout petit peu. En plus, si façon, franchement, si façon, تفتلم السيضوذين.
ايوا كنتي ديت صفغاره وكنتي ديت صفغاره داخل معجن. Voilà, juste avec les bouts de doigts. Voilà, je prends juste un tout petit peu. Voilà, comme vous voyez sur l'image. داكي لاقاش فكمت لحقيت بوامان خاطر ماث خمسة سطاس بوامان ابرا كنتي دي فغ المقروط كنتي قور ما تخدمت شي تيطوحو يا روارا امان ولا شاكتي فسي داخل المقلي ما تسبومت. Un conseil que je vous donne, surtout pour les débutantes, vous mettez sa dose d'eau. Vous mettez pas beaucoup, parce que si vous mettez beaucoup d'eau, et après les macrottes ils vont être durs. Si vous mettez peu d'eau, il va s'ouvrir à la cuisson. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Et là, je prends mon boudin, je l'ouvre comme ça avec le pouce. Voilà, comme vous voyez sur l'image. l'image اتلمتي تلماست سود بوز et ensuite استرم داخل التمر نكاساكي خمرتي التمر خمر ديجا المقروط يدخنت خدمتي سلي زاموند ما ساكي خدمتي التمر. Voilà, je ferme mon boudin, il faut bien pincer. Voilà, et je vais travailler mon boudin. داكيا ميس كرمت البودان اللي كنت وتحمزمت et ensuite تخدمت كنسواليمت دي لا فيديو. Voilà, je vous laisse regarder et je reviens juste après. كنت جا غتواليمت et ensuite ادو على غور كنت. Là j'ai coupé mes macrottes داكيا كنستواليم ثيك زمغ المقروطينو. فوالا كيني جوست كان كسوالون وتسقي صغارة تيدي حفظن تورا غتسرسوينت سيني ضوذان شاك سيني ضوذان هذيك زمنت ثم قروطن سنت شاك سيني ضوذان هذيك زمم ثم قروطن كنت يمكن وقت ديفاغ يعدل. Voilà, moi c'est juste avec les yeux et après pour les débutantes vous pouvez poser 2 doigts sur le boudin et vous coupez. Vous posez 2 doigts et vous coupez. Voilà. J'espère vous m'avez compris. تمني غتفهمتي ايني كنتي دنيغ. مي تكزمم تتقعدم لارياف نينسون هكا تسواليم لافيك لي كوبات. فوالا وكنا ديفاغ يقعد. داكيا الرياف نكي تزممت البودانين كنت اثي درمت لا بات. Voilà, je vais faire un deuxième boudin. La même chose, je prends juste un peu de semoule sur le côté et je prends l'eau et eau de fleur d'oranger. Voilà, quand vous voyez juste avec les doigts. هاك ندني غادر نور اتسلخ صغير شي طوح هاك نستواليم تسلخ صغير وكلي لا كونتيتي لين داخل الجفنه هاد تكساد كان كاشي طوح الريف يتفتلم تمسكسو سيضو ذان الكونت كان.
فوالا هاكا نتواليمت. Et là, je vais passer à la cuisson. Voilà, j'ai mis l'huile à chauffer. Et j'ai placé mes macroutes dedans. Et je baisse le feu. Comme vous voyez, ma plaque, je l'ai allumée numéro 5. Voilà, c'est un feu doux. إذا قاعد تحمومت الزيت نكون حتى لما تحمى يونسويت نقسمت الغاز ولكن المقروط نكون داخله ديوب سوفلو ديت الشيضره اش تحكمت كنت ولا مثلا كيني لا بلاكينو شعله تاع نيميرو 5 هادي تبوي سلاقل. Et à côté, je prépare le miel. Je ne l'ai pas réchauffé. Le miel est froid. Voilà, j'enlève les macroutes et je les place dans le miel. Et je les laisse à peu près 5 à 10 minutes dans le miel. Comme ça, il va absorber le miel. دقيق ندير مستفهم ثممت نكون ثممتي لقاتي لي تصمات المقروط نكون تا كيحمى استلمت ديراكتر ارثممت نكون تصماتي وكنا ذي سو. Voilà, je laisse à peu près 5 à 10 minutes dans le miel. Voilà le résultat final. Voilà, comme vous voyez, هذا المقروط نغي وجدد يتفغدي تفتوثوس. La recette est réussie et surtout pour les débutantes,
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني de la vidéo جي ويتشو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذن كينوني دينيغ تجيكون ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث. Je vous laisse regarder la suite.